أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I'm not wanting to kwachira on program ite nyamurungi program yo live aha on TV West Studios so mtebe kansanka burisho ntawo sali musa kandi yarizoba nyinemu abagenyi babiri bituntaka bacire reka mbanze ntangirire mwena abaruga kusare juma kampamengo yabatambura kurunchi mnonga abaruira ndishasha nimwe kandi abafira tugira ngo ina lillahi wa ina ilaihi rajiun nimwe abariyo baterekanisa amagenyi ntubendeza birungi byonka biterizoba nebiro bitano kwezo kwa sufur ningashi okwa kabiri omwaka 2024 kurugira aha kalenda y'Islam ekijungerizoba nebiro mwenda okwezo kwa munana omwaka 2024 yasintune nimbagambira ngo kimwe cyona Qur'an kakigamba ho jinonga hamwe na hadith haza na neshonga ituraze kureba erizoba ekwatirine na nabacyara abasilamu abinji iyi batari kwenda abinji tubakugikunda ko kandi nikikiriziwe cyo abakazi abari kurenga omuri omwe ningashi polygamy yes nugumura magwerizoba ekikurubasa okutega anamisho wabase kugira ekiwaiga so nyikiriza nyakira abagenyi bitom studios nyinemu Sheikh Adam Abbas imam wa Masjid Uthman omurika koba muyenga nakwakira sema. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Ninye nakira Sheikh Hawa nintangira bona bakutureba na nimwe bindi nimwe omustudio kandi munyikirize mbaramusiho nekiramusiyo ekikusingayo kuba kirungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana wenyinemu director wa Pidico omutesi Shamira nakwa studios. Ninye nakira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes inyo bisiramu ni ikiriza echo mushija omusiramu okutasiyo mukazi ningasho mchara ari kurenga umuriyomwe yaba nababasa yes so eshongeje abamwe no shango bundi tuba kugikunda na yaba ariyo musiramu you know na ikiriza konka kandi no shanga habo buntu buri kuyishamo obundi abamwe oshange bajange eshongeje tibagikunda so ntwenda kureba iyo Qur'an hadith negamba ki ahashongegere kandi andike na Sheikh Adam Abbas atushobore polygamy nicho kikani Qur'an hadith ni kigamba ki. Naam, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma usalli wa usallim ala sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ntongera kumuhimbisa kumutendereza no kongera kumuramya mukamarhanga. Nyamuhango wahanjire igurnense ntumushaba ateko businge bweye na no kusasira ahantu moye itu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nimba tangira mwena okurgo mujuma kandi nyongera kubebaza abo kutwege kamesho aha program eji eyo busiramu aha TV Nyamurungi TV West ninyongera kubisya mbudakika buke ngo okureba program eji ne ibada ibadatun kabir necho busasi omuntu kuhinda hindura cyano yawe kandi haruho program kegeriyo nejo mesedin sallallahu alaihi wasallam anatugambira ngo talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wa fi riwaya wa muslima okurunda ubwenge ningasho umuntu kutaho buryo akarunda ubwenge kubaho kiyayiga nekiteka aha buri muntu wena omushija na no mucyara so jazakumullahu khair nintangira munywani wanje director wa Pidico Preachers for Islamic Dawah and Charity Organization munywani wanje munonga Sheikh Shamira umutesi kandi she's also a member witwa Mbara Kadran akozura umurimo gw'amana na muno omukubangura no kwegese fuzi ezabana bishiki hariya center ya Pidico ahamayiro mukaga so mshabara hanga mukomeraho niwe Sheikh Hawa ninkwebaza webare kuturepresentinga je ubwiro bwo mazire ahambeho TV na radio falillahi alhamdu mukozere kandi mshabara hanga akwemwe jana Allahumma amin. Eshonga yo kubanza tuzagamba ahari omujunge cya isere polygamy umuruharabu ntuceta ata'addud nchimanyisa okutasya omucyara arukurenga aryomwe Echo kubanza tutakagira polygamy dachikemwe okutasya marrying having a partner
umbusiramu neciteka sallallahu alaihi wasallam anatugambira annikahu sunnati okutasya nenkora yanje nyewe nkentumwa yarahango mukuratera faman raghiba an sunnati falaysa minni umuntu wena urukuruga nkora yanje abasigaza bari no batureba aberisize karungu batakwenda kutaza haruma hariya nace bacebera atakwenda kutasya kufuno umuntu omwe akikikana rasul nagira ngo falaysa minna imutumuru bo muritwe noro nabo kuyabe hakana shika sabe kigambo ntango ikigambo cyo na rasul kugira ngo falaysa minna abamanya bamwe bagira ngo njibanjimanyisa ngo tora umusiramu yakubingama so okutasya nchichi naenda kubanza nacho min sunnatil kabir ni sunna nkuru munonga batahiri so abasigazi mwena bareno baterera uburyo bwine nubasa aho kumuteko hine ahabwe ndakutasya cyo kibuzo nyendo cingaruke mayo natureba nibe busabuza bagana bagira ngo uruwacho batowasa ahabwe cyo ndakutasya abicika bijwire sensa seje kwire mu mwako bashangira abacyara bari 10 million more than men abacyara ne binji munongana batusinga miliyoni 10 zone umubyaro kabijwiremo ahabwenje takutasi sallallahu alaihi wasallam anatugambira mu hadithi ndije atujira ati ya ma'shara shabab imwe basigaza umwe ya harfu nida atkowora imwe basigaza umwe mani satwa'a minkum alba'ata umuntu wena owafuna obaso wena kubaso bushoborozo bwine falyatazawwaj ejisho yahwa taho programu otasi abamena yenda abanze agiga hari no cereba within wadahe tubitiye akwari go bisobora abacyara basoboka nibe bakubana baga wanoza kumuheka kandi abo kujabura kobi kandi aryo najabura no cereshe katawa abo kujabura boko bine kanu bareta he weeks haruna nenjingorejo na leta ho weeks ibiri tuchetani ka hulmuta abamwene batasya on a contract na kutasya mwameza abiri gawa hono genda araba kweta one night stand amureta onkerizoba achera hakora nkemero makashesho mwa itwa kiryamizu areta kicera nkatahamizi ko yemienda gako akwere mirimo yone yica iyo yona kamama gagira hata nabona oza kurencha kare katachuru no chere atahana akora eje mizeti yitu y'obusiramu fa hiya haram so rasulullah tujirango wena arukubasa albaa ay almanzil oyinaho kubaza kumaraza echo kumariso chini oyino kuno sakuyi amani quwwata aljismiyyo gini umucyara no mubasi falyatazawwaj tasi na akamariza kutujirango faman lam yastatifa alayhi bisiyam abasigazi reba amazamba gumukora wota kubasa kutasyo busiramu no kugira utanduke kusiba abakubi wata kutasya shahawa rozmarre mbweni wo otkora zina min kaba'ir zunub nobaho iwe nobaho shikatawa kibamburize niwe nobaho tamusigazi we otakatahize fantazani uryo muzina no shisha abana babandi ala fa hiya haram zina abantu mwene kintu bimuno tukuza kuzaporigana reba aho mu rugazo ko wita obwiro buhwire okumanya abantu zina abo butatasi hati ikahinduke nkora harahisho minutinda rugambizi na batni at school hata ahiyi nayo cyo kane cyamanje harunke kikari mushijo magaza ku rugo mutawuni kwiyagire kuzowe yo mu muzigo yashange kisigaze bitakwenda kutasi kiryamu cyara we kiryamu cyara we mushijo atangira ngo bajenze nafu abakwata red handed agira ngo hati we ninkwita tokaza mucyara wanje ukashambana no mucyara wanje ngakoreka batandike kikonde kisigaze kimusinga mani kiruka hati kukiruko mushijo gatandika kukirusi atandika kukirusi achikwatara nkaho manje kachishaye ngumunyambe mumunyitere atababore bija beto ekisigaze mushare na yamuzana arra hati aba bagira ngo sitaka kisere cyo kisigaze cyakora ki umushare kugira ngo namukwata rumucyara wanje red handed ababore bagira ngo ubwo nago n'umushango batandika buri umwe yatambure biye
ati aho nokireba so echo tereza kuchimara tereza kureba ngo kutasya ni sunna ya rasul sallallahu alaihi wasallam kan chiteka al asl omunkoreshkire eyo busilamu umucyara ekitukweta al asl ekikoro mbwene kine kuba kishikire n'omuntu kutasya umucyaro niyo asl kumjuru mukushomesa ntikiha bujuruzi bw'enshonga abo kugira ngo ruhanga Allahu jalla jalaluhu kuyahereze kukora Adam kuyahereze okuhanga Adam alayhi salatu wassalam akamukora mu cyaro omwe Hawa kamwihomu mu rubaju rwe yamuhangira mu cyaro omwe Hawa bahangara hamwe bazara abana bakurenga mu 220 twene ho twarugira so icyo gitoreka ngo al asl okuyaho hizireho other reasons konka icyo mu nkora yito yo busilamu na nkora yo muntu it's one man one woman abo kuba ruhanga katuhereza example eshonga ya kabiri kukiha ngo al asl ayine kuba ryo mushijo muri mu cyaro umwe na rasul sallallahu alayhi wasallam kuyahereza kutasyo mu cyaro we Khadija alayha salam taramugisireho mu cyara ndijo mpaka Khadija hereze koraki ahereze kufa kahangara nawe over years ahiya mutahize keri over 15 years iya mazere nawe atakatahize mu cyaro ndijo kuruga Khadija bu yafire harabereho imyaka 10 rasul amazere kuba nabi sallallahu alayhi wasallam hata naho tuyaho bwinejo ngo al asl kikabire one man one woman niyo yakubire ryikora konka hijaho aza reasons turarebe omuntu azakubasa kurugera gukora ataaddud obusilamu n'ubukikiriza tuzakureba aya ndukhendera kapataka eri omusuratu nisa ayejine ya kashatu suratu nisa sura ya kana aya ya kashatu sallallahu alayhi wasallam anatugambira wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama mwatina ngutumurateho okwingana oburinganiza fil yatama akabanza na reason one of the reasons inshongemwe erikubaza kwikiriza omushija kufuna bakaza bakurenga omuryomu ekyo kubanza al yatama nubasa kuba oyina abana ba yatim efuz cyara nabasa kufa akasiga hefuz nubasa kutasyo mu cyaro kazondisho ekindi nubasa kuba oyina omucyara gonko mucyaro ogo aremerwa kuzara ubwo mucyara to kumumbinga nubasa kumusigaho okaredo ndijo rakoreki orate habana konka hangana hagumza matugambira fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa obusiramu nubikiriza abayuno batereba nubu wakubasheka sango kuyagira kandi yagamba abamwe ayeji na muno batayibito abacyara baringa bakujyakesa nabatayibito bandi nabagira ngo ayateshikire ngo tujya ngo fankihu ma taba lakum min an-nisa obusiramu nubutwikiriza kutasya ababitwasima ombacyara watereba ate icyo akonaga nakantu kakurushe katawu turiyo mtushoma kirizo nakunga gambira abantu waza kutasya mu cyaro ine kuba wa musima utakatasya habwe excitement bakusimira ina abantu abasigaza binji naba excited akanatasi atabanze kwitegereza muntu amureba umurundo gumwe cyo yabazire nabanza kubuza ngo mushijo wandetera wamara nawo bwire bukwingana kimukurebana kintu abazire bagira kukibuza azabashyikire wino kubanza umuntu wamwitegereza wamukunda hoki kuzahare kandi kuzomuzina kacho kandi hada haram aza wagamejo ngo abinji kutugamba kwitegereza kandi betegereza kimwe faya awa no kireba so wafuna umuntu wasima fa idha ra'at hasaratu umuntu wasima wamureba hono shemero akabantu mukacyenga numanya to umuntu ari kufitinga fa idha ra'at hasaratu wamureba no shemero onkara abantu ari kureba amushije akagira ngo hono gunkana kaninde baki shekata areba amushije agira ngo hono gunkana tunkatomera cece abamani babigamba no kireba so fa idha ra'at hasaratu so bisira mu kirang wareba yo mu cyaro ndije uwasima fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna no basa kutasya bacyara babe
wa thulatha ninga abakyara bashatu wa ruba' ninga abakyara bangahi abakyara bana hasaba so that is the maximum obwingi bw'abakyara tukubasa koraki abitubikwikiriza babiri bashatu ninga bana onkaranga yagumiza munyagera in khiftum alla ta'dilu konka mwafura mukutina ngum tumurabase kuringa kutaho kuringanizo mu bacyara aba fawahida gumano mucyara no mucyaro so ejo aya ni nubo bujuru zishikatawa obo kutworeka ngo ata'addud okutajya umucyara or kurengo muri yomwe ncikirizo kandi mu bujuru zobwe ntuje tureba mu shart pointer garka shurut ebintu bitukurugeraho kurugiro mu Islam kutasiyo mucyara rukora ki or kurengo muri yomwe ntuceta al-adala uburinganiza shikatawe cyane kikuru muno abinji wallahi hadithe nyingi nazihandikaha ngo bwire dingo bana buza kutugeza kuzireba abashije binji abina bacara bakurengo muri yomwe fa indakum jahannam muino murru imanu mureba kabina bacara kunka muri yom madhambi al-adala uburinganiza bukibaremere abacara bakabira bakashatu baryo mu majunu bacura nabarra umshana bamureba ho rumwe mu wiki abamwe bateka muce kubira ushanga bamwe na abana bamwe nabakunda munonga abandi takubakunda so omukazi ndisho namukunda munonga so noreba so fa in khiftum alla ta'dilu wareba ngo tumurabase kukora uburinganiza fawahida mutasiye ki umucyaromo kigambo cyo buringaniza ndukuchendera kucurugaho abantu kucicengaje hine ayiba kushika kandi tukabura uburinganiza niki haro aya igana aya yabir igana birna mwenda umusuratu nisa aya igana birna mwenda jalla jalaluhu natugambira walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa walau harastum akagira ngo shijamwe n'umwakora muta enyukuta iba kweta lan yakose bo mu Qur'an nemanyisa lil abadi tumurubasa mono hangana jira ngo wala ntastati'u nubwo wakugeza hota tumurubasa gukora buringaniza hagati y'abacyara banyu no kireba wala harastum nubwo mwakuremera ho mukagira ngo katugezeho tukabaringaniza ngo bona baba satisfied konkeje aya mbwenu hata mune baburra rahangana jira ngo tukakora buringaniza kandi abo nchi natwikiriza kubatasi hati aho no kwijira definition ya al-adala uburinganiza n'ubumanyisa ki ruhango uburinganizo buyabire nagambaho eco kubanza al-adlu na zawjain intugira ngo obwo buringaniza ni gwijiro mbintu ebi eco kubanza kubajweka okubareberera okubarisa amaju agbarature omota muto muzigo undijo kamuteko ukamumbetera mansion undijo ariya hika undijo napangisa undijo no mujwekaje abantu bajwara kobe trips omwata haza Dubai atahaza Lekchoga atahankahi undijo wena ataho so oburinganiza buryo mu provisions na care eyo kureberera mabacyara wajeshe kataho okubareberera okubajweka okubarisa okubaraza mbwenu basic needs kongo buringaniza tuburi mu bintu bibiri aho no bakubura ruhanga nco yagambere haha suratu nisa ayigana birna mwenda ngutumuka basa buringaniza nibo buha uburinganiza obuyabiragambaho ala fa hiya alhub kubakunda ico love omushi ico tokache basa tokubasa kubakunda urukundo rwingana ico cyo abahaje beno batureba imweje n'umukimanyi ngo muri yaba bana of course na harimo kugira ngo gukora kinyusi wakinyusi eno tureba echo njo yabire na mayisa no bya kubentu mayitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabina bacyara bakurengo mu muryomwe kugana ko bamburize akana kunda munonga Khadija kandi akayafire akafakari konka abacyara babandi kubabire numa abacyara ibubaryo liberaho jealousy ejo batahama konko muri abacyara bona Aisha mwaka akayenda kugambara Khadija agira ngo konka amgira ngo utakagambara Khadija no yakuba yafire no yabire nakira yo gukora ki so
oburingane zayiburi ayeji tuburi mu provision zezi buri love ejo yo tokaba sakora ki kujingana inshallah. Okay, barakallahu fikum. Leka nzo wa director wa Pidiko Shekat Shamia Umtesi na wayongere kushobora na mnonga kigambe cyo buringanize echo na ibindi bya thumma salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamba nzenye baze abantu mwena baliyo no batureba TV West na munywani witu Madam Hawa webale kandi kutekatekaho kuba this is a reality. Yes. Ekituruho buri mucyara wena ejiniyo iba kweta reality. Tuyine kufesinga amazima gariyo muri yitwe. Buri ejenshonge kwasire ahansi na higuru kandi nimbarahira tina rugikunda shana waheza kugishoma ukajetegereza kandi wowe no kutina rahanga wawe ukajyanga utinkuza kurwana na ayasheye yatushomesa eriyo musurat al-nisa aya ya kashatu ukajetegereza konko buri cyawa kuzomburinganiza twaza kushango mporigame obushwere bwinji abakazi binji tingumande kigambe cyo kunkubasa kukiteko mu runyankore bariyo mbushwere ahamahwa toxic marriage naenda kurugamu konka ina mabana mukaga konka woga kamwika kanobe myaka etane nyuma aha bwenki abashija bitu hino bumuba kwato muzasheyi mukagugito murinisa ayeji umuze gwazina ogenda mwana wo mushiki omuzaniraho omubeha buri kimwe omukozesa buri kimwe omushyo gunoza kumuze kiri cyo buringaniza amazima garugo nitwe abagarumu nitukimanya nabwo kureba bushija yakora bumodimodi yabukora omupema iwo kimanya konka twine kwega ejenshonga yiziro muri yitwe twagihandoringa tuta tushomo busiramu witu no bashija bitu babushome mushome omanyente Qur'ane jeyiturukutina iyo ne kigamba hoki yakujyanga ubyona wabikunzire first of all ine kubo ineshonga kuba kutukuza gukora research Madam Hawa sheyi abashija bingi bariyo no bashwera ni bashwerereriyo nibashwera ngunanka yashwera kandi ndisheyi weye ayina bakazi babiri konkatine basis omucyara wo kubanza ina bana kamukaga abana mukaga shomiseho babiri bana barahari konka ino mushi omukazi owiya kukutana wo muzigo haze bintu ebintu byo biresuro butabanguko ninga abakazi tukabura kwa adoptinga polygamy konka yo tayine buzubu abakazi abaryokwe kandi bagambire ndiyo mukazi ebuba ningashi ehari dikaro kurgakare na omchara wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha omubaka kija kutaya isaba jenyube yashangogwa tatekire kuhine ayabira tekire agiro ku yakose byo kuriya kuyahikire Aisha radhiyallahu anha akakwataka akabari yakatambuka ati ibintu byayataka ababaka babire bizire kuyacyamishana kubaburize na nyinumu mubaka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam antkashinenje cyaba akabagarakamu ntumama wanyu yakwatwihari nigashobuje tarakikozeki tarakisinsinire konka buriyo nubweyongera buhikano mushiriki ahabo kugira batungire obutaringanizwa bwabarengeserezaho aha bwenshonga ya polygamy hazubwe neba yabeshonga yabashija konka itobacyara eki cyabiro twine kukikora tuta buri omureka zane nambaye kora bino manya wijore nambaye ibiri iwe zane namba yawe awenji no remese problem yitutungire sheyi
manya tina mushija madam hawa arikuija kuija wawe tu madam hawa ninkukunda munonga konkana kureta yo nambi ibiri nkakwa neshonga icyo tutakiteka abasilamu tina mushija arikuza gukora ki kugambira kibagumira konkiwe zane na yawe kurungi omushija yakureta nono kimanya abingi ntuntu kimanya ngo nagenda konka hariyo namba ki namba mwana ukora aba wikiriza kugenda okatamburira mu nambi ibiri kizaneje makinga amatware gawe iwe kore byawe rugasa muyo mushija wakufa pressure noza kureba ibyo atakunda kureba we bari deka kora kubera mukwatemo otakashiteka abo kugira ngo aresere nambi 3 nibibi yakwasire kare gumane cyoyine kuba wagenda yo rukukikiriza yes kuba kubiro takikirize tuwakugireyo kandi nabo borayange kuzayo percentage yabishi cyo kubari shana twaturiyo nturwanisa aheje ninga twaturiyo tuza kwemeza rusiyaga. Okay, barakallahu fikum. Amnani wanje twaza kubanza tuze ukache omuhumuro and tugaruka watakaruga. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnani wanje nakachira mukahumurako hazarika tugimize na program yitu Nyamurungi, program y'Islam Live aha TV West Studios. Turi aha nshonga nkuru munonga yabamwe batari kwenda kurura konka kandi nigo mazima. It's a reality. Qur'an yakikiriza abashisha kutasi mukazi ori kurenga abakaza bari kurenga muri yomwe akonka kandi twareba ngo bine kukikora kurungi munonga bine kuba ni bamanyangu bine kubaringaniza omuburi kimwe shane cha love cyo Allah ni wari kumanya. Yes, konka provision oyine kufayo munongo kureba kandi winganisa abacara bawe. Shekat Omtesi Shamira, a director wa Pedico, yabayo na tishobora ahanshonga eyo buringaniza na nebindi zamasho. Abaturikirize abacara mosteri deka tuhaburane kandi tuhaburane je kandi tucengane kandi twepime iwariyo kwampurikirize scientifically ningo mbushaho tine mucyara ari kubasa kwanirira mushija tine burwire ai namanige ngwiworyo tikiro no wakwa no we hano tango noza kuchitunga mu buzibuki ati maya tuzakora eboba tweyite cyo kureba no muremeraho utacera utakora ki yata kuyambira akazombwenzi manyobo ngo bakuba yakuyamba washango mushija ahamereke madam hawa aina manige burizo barukwende byo kurya byemirundege ekyakwihiro wanyu nono kimanya oyine kuma byo kurya byemirundege konka ninkurahirira tokuza kumubasa hine byo kurya noreba bashije aba no mutera kahunga sani akujana ye nakarha pindura haza nko kwakuruhe byo kurya byameza nuko kwakuruhane byo kurya byo mukishenge konka kintu kuyambaho iwa nko mucyara omushije oguburu buru kugenda mu mberejo nene yenda makiri konka hino boza kushanga omushije we namanike nayende byo kurya bya burizoba takwenda kurara kwe ninga no buya kwa mugapu yizoba rumwe iwe nko mucyara nchikutoneka cyo rukazarawe first of all nichikudamejinga nichikudamejinga no kurota kabire nichikudamejinga ombichweka byawe nichidamejinga valves zawe nko mucyara obumwe cyongeza na infections iwe nko mucyara ahwenji burinyizo yo mushija yo nerinsya nerisya wachitegereza so nyokunkureba polygamy yabebiraho mu mbera yo kutekamo oburinganiza bwa some percentage tekabire inobuze teyine buzubu deka omushija ashwere kifo cyo kuretera oburwiri because naza kushohora yo bantu
turebe kiba kweta amazima bitu nomanya abacyara bamwe abasiramu nibagira nti nyowe omushija wange hakiri azina omwanya gwo kushwera namba 2 namba 3 hakiri yashamba nomanya ngo bari abinente yes kashati ekyo cyo kinandiyo ninyijaho madam Hawa ati abana babishiki mwehe bitinisa mwehe variyo omushija yija kukwenda biri kwenda nebyawe byoyine konka wareba omushija atakwenda bakumanye yakuteka mu kiti cyo bwa maraya wallahi manya aho urkuza korebe wambiha nakwejura nakwabura kimwe ahabwe kito kwenda kunshohozo kanshwera akona kabana babishiki twebereremu nkengamba ya utakaza kurekera kwarabe yakujya ngo yakukunda reka kikwereke ngo yakukunda akutwara mu mateka konke ibintu byazina tumukubyiha mu businge kandi nitwa no wamaramo ekitinisa kandi niwo mushija no wamaramo mukazi wawe uwo muka ekitinisa no takimusigira ruyari konko muri cyo nanisha babakazi tutandike kusitamana na nyinenda izo mutima gwitu twebuze bintu ebi omushija go wanje namwanga kushwera obumwe bamwe nibabine nebintu byabo konka oyine kupima abashija nabo baturemesa iguru bashe awe shonga nabasa kuba ine sente Hawa arukuza kwacho konka wahika kuri yahiwanya orukunyiga urukwenda kumunyigisa bitiwe aha bwenki awenshi nonkorote kukuzanira maze kukoza kurayina kari yo nakukusa otwana twaturi ya 20% yasharaho 10 because kuri yako kuburiyo muzika wenda kwenda kamani konkota gine obumwe mukira wawe yakugumire noma muntu kugumira akakugumira akajanyowe ntimbuye nukorete nkambara akangerera konka kikukira kumwiyaho wuzu namanu kuba make ebintu byo maka yes nibye ndikibasa kutaba sente esente ndibasa kwisha konko muntu yayi no mukwano arukura ari contented of mine na kwamera konka bashija bitu tutungira buzo no bara wowe akatunga bana tikumurebesa gumiza mukora ki konka twantusha babacyara turebo kutwa enjoyinga polygamous marriages baje feel free ba okay iwezane namba yawe korogwa omushija wawe umushemeze omuhe cyane ecyakwendamo niwo mutunga macyo rukora ki ecyo rukumwendamo noza kushanga mwagumana muramukanyisa ahabujenyi ine families zitukumanya Hawa bako wives bari ba sisters kandi obwe nkibayamba n'abana banyu konka kutukweteka mo bwo bumodumodi bubarakarenga ihari karenga obumwe turujweka n'abana bitu kandi omukazi no wakoresha yamana munonga kukwati hari ukarteka omubana because aba bana barwo munsigeje nabawe no chenda takuchenda nabawe so emberejo nani bashaba tubaza tureba mu burungi bwacu mushija kwa kushwera heru wamanya ngo ine sister wawe na kwa makiri ebero rushata biteka kuriya niwo humuraho aija oine chikacheye konka hine no mushija ari kukwata wawo week to week okahura wanyiga okahura wanyiga wanoyenda muka space konka we nibwo buyakwatwa mahaba kandi abashija aba bo bagira omukwano gwakabindana no gwabo tugukwa cyo narebo nakukunda mazima ko we nayamukunda iwobo yango batoyangire nayamukunda mwene abakazi batahi banje nanisha batu adopting embereji kandi turebe twatura tuta omumbereji kitatuta tutasasize abashija bitu kandi nito batatusasize kandi wareba byari bayina nabo kwanga okareba factors zisheyi omushija mana kuna
omushija Sente sente akuna. tariho enkora tiyeshyikire abana barahariya uri oyino wenda ebintu nibyanga abakyara hiine kibakweta red line otakaguma omu bushwere nyenkyakare akarebuka kukozesa ebisho by'okiita omushaija ninga okaza omushiriki ekakuyaho obusiramu bwawe reba abikiine kukwataho. Okay, barakallahu fikum. Ninja mnono wanje wahura je mnonga omutesi Shamira director wa Pidiko yabishobora kurungi mnonga enshonga ejo twikirize by the yes kiri omu busiramu konka kandi tureba batayibita batari basiramu abashije nabo bineyo yitiriza yanga sam no shanga bineyo gwa side dish ati we no tekateka ngo ri omwe konka bineyo mwenye cyagiro mbashije tekumuranga tsasa ranga tsasire ni babo konka kandi nimwe mwetereza uko bamwe no shanga nga eswalata kujemerezaho takusiba takora ki konka aha kigambo kya polygamy okutazya abakazi ninga sho mukazi arongire umuryomo ekyo cyo bakachindura iteka kandi tukokire so rekanze wa Sheikh Adam Abbas nawe ayongere akutushobora nshongeje nambarakallahu fikum anchirza mbanzenye baze Shekati umutesi director wa Pidiko ya shomesaje kandi yagambaje abacyare by'ibigambo byane biruga uwo mucyara mutahi wanyu so ninjaba mugezeho muronga mutereze mu manyengu n'abandi ko kuba kukibasa no baso butakikunda nkiwe konka utakachakanisa kandi utakacyanga haza ya akona cyo kina karundi ejo nenkora urundi nzakore beje nenkora haza mbintu mu byo buseramu sunna zumo wota kuzibasa aro sunna yo kubasa kuroka iwe nkiwe kakurema konka kandi utajijumirira ningo kagire mesabo abakubasa utajisisha agira ngo nabo nekoza ine mpaka za Qur'an zitwabere turum hajo makaye habacyara babirubona bari abacyara bebije bashoma Qur'an kubahereze kushoma yabe tomo ya mugabere mitwara 5 n'undi ramuhe mitwara 5 bashemerwa baye go mu kifuba hato mukazo mo yagira ngo aba babade bekoza ngabe yagada barimba tebayinza kuwagadana barimba bero gabo tunoreba ngunu bera ati we sunna ya kurema utajitamisana n'abandi ati kunkureba shoyeji shekatawe gisuna weta kujeba ejo cyo nakirebera namwe shekatawa katukutere mweduwa abo kubibero no oyizo kufechi kutuko iwe no shekatu umutesi we kunareba wafalilahi alhamd we sunna we noreba ngo konkamanya na wajanga mwena kukwikana shanga cyabo mwena tumwine shonga konka tukwisha kikareto uzubu kandi n'abacyara mu kutandika kujumirira sunneji nangwa abo Islam nabo bwarimba nti watu nafe kati nango omukazi mfune yo musajja omulala olaba bakira kusanyisa abacyara nuko bakutera gambira abashirira ba mubemba muraba kirungize bwe mfuna abasajja babiri oyizo okusigala mu makaga hava min Allah rohanga so akona ina manzinka rabyo points ibiri ndukumaririza kuza aha advantages ebirungi ebigompuri ebimusheka umutesi yabigamba haruho ebintu bibiri bikwera kubanza kugambaho yajuzu fil Islam akanyenda abacyara tukacenge to facing a reality ngo kusheka umutesi wa Pidiko yabagambera let's face the reality yajuzu nchikirizewa shekatawa point age no basobo tajikunda onka kanje gambena yo kuba nejo meza yo buseramu nikikirizewa buseramu omushija kufuna mukazi wa kabiri ataga bireho nambe ane gatawa ya leta ashobangambira ho nchikirizewa omushija kugenda akatasyo mucyara wa kabiri akamuteka amasaka yokaguma hambarra ninga kamutantunga takuchimanya akazara yo mwana bakamara imyaka 10 n'abacyara ngo kubanza takuchimanya yajuzu hato taruchura na wasanga tangambye nga niko kirimanye no kuraba bakazina jya tubona mazima na tasi akugambira ngo ukora ati umutesi we ati ngo mushomeza mu bwerizo no
kireshe kataho so ekinacho nahira ngo abacara bariyo no batureba mumenye ngo umusiramu ni kikerezo msajja tayina dhambi fala harajan lahu tayina cebicona kutasyo mucara wa kabiri iwo kubanza dakozereki ko nece tumukubiriza tukumugambira ngo abana bakuzara kuriya amaking sure ngo aba bana bo yataho kataho yafuna rwe kwaso ati obo buryo abuteho kureba ngo abana babagora ki bamanyana bacengana ubutare aho kandi kindi eje shonga nagihendera abo wire eshonga ya kabiri hari kintu batahibitwa abajungu kibakututamo kutoreka ngo homosexuality lesbianism LGBTQ ngucyo tikine shonga ni kikirizo bayitizoke kandi kutoreka ngo polygamy nibajijumira iyo bandi bajijumira munonga so really no reba ngo ecyo kintu abantu tuzoramisha tutucereba mutaka kugambira ati haro scenario mebire Kampala tinga mwe bamugererere ati haro akasigazi kamwe no musigazi konka we nagera ngo we no mwishiki abona bono mabaro ushanga aryo musigazi konka warkwera byankabishiki nayigambi sanse ukashanga akasigazi karya miskini ngo we no mwishiki it's my right ati aha Kampala agakasigazi kakija kazombe na biro byabacyara bakamanya ati abantu baribo umusigazi ngo nywe ndyo mushikinanye bamukwasire bamutera bamukora kubi ngo we nazo mbacyara kandi ariki so ejo point na yone tishasha munonga kabama sheikh abantu kwemerera bakemereza point ejo yakashatu kir haram yuhram kwitereza mu muslim hata abashija point shekataho yanaenda kujeyo kanyongere njikati zenje bashomoreje yuhram kir haram mu muslim obo bushwere mwabuzamu numba muri yo mu bushwere obufire obutakwikerezebwa omuntu kutasya abacyara bakurenga muri yomwe ninga kutasya mu cyara wa kabiri atine alqudra atine bushoborozi yes yuhram mbwono kachikoma kagira ngo anze muwasa mupangisize azamaro awo biri kunyiriza nibinyizi aho kono shanga omushija already number 1 tayine cyakurya tayine ariyo muzigo owa kabiri yaenda nawe amtomu owa kashatu nashibo no banaza kumaraho abashija abayono batureba abanywani bitu batahi bitu ekinacho kicenge fahiya hukmu diniya ni hukmu nekiragiro cy'edini ngo bushwero bwo wabuzamu no bawazo mbushwere oburi haram omuntu kutasyo mu cyara wa kabiri na no kubanza kikozereki mbweno otine bushoborozi ubushoborozi ntumanyisaki nibyo biriye bitwantu tugamba ecyo kubanza qudratu vi aine kuba ari vi maliya isente tozine sente tozine bagira ngo buri omajyane rizikiye beba single mothers abitwine buri omajyane rizikiye ngo muteka walla jamurisa nga taramurise niyo ine kuronde sente niyo ine kuronde sente uwo tazine naza kurareja yayishana twena kurangura rahanga ine kuzirabizo muriwe kandi zine kurabamu oyina hizirara umurumo gwine rahanga gwararabizemu abantu babiro kurya novuga boda niyo ni kwa example nokora umutwaro gumu umucyaro wo kubanza w'abana tugukubamara wareto wa kabiri nawe naza kurya umutwaro gundi emitwaro no yende ebiri buri izoba oriyaboda yo kwanje toko basi mwenu otabuzamo esente otazine ecyo kabiri vi qudra oyine kuba ino bushobozi no buha ntugira ngo almaliya esente zine wal jasadiyya shekati mutesi yakigamba amani agachi ombirne gubagasa nano kubanza fafahiya laysa tarazi takutasimire numureba ho takusima sheka to kuyagira amani oyine 20% 20% hatu ware tuwanga na 20% wajigabaniza waza kwerenga no hatejo tididi ojo tididi wabitamu muzano hati ariko natureba wabitamu muzano no kwerenga mbwenu iyo bushwere nano kubanza tari testified na yumba na
nyigire tumujije ugweno emibazo ginywire yayanga emirondo gihereze karuwareto wangangaye fahiya haramun so ebyo bintu bibiri wotine esente ezo kubarebera tozine alqudratu aljasadiyya umubiri gwawe abacyara babiri no babasa waza yebiro bishatu ukuna no kwebiro bishatu byona manyatu wici wono ino kubora kabiri konka aho none kweburiza ni muhumura uri yatecho kiturete zono cheba omusende twinemo annafaqa ezaka meza uzine zora asika kameza alkiswatu ezo kubajweka uko banza wenka idita kujwara wallahi kandi wareto ndijo abacyara bine kujwara bakanyira nkaba bumuryo mureba abacyara mbweno ruhanga bakabahanga batine kubo mu mbere nebimuri bekushcherera mizi wallahi hato umucyara yazativa rebashe katawa uko hawataha atahajwireje ati azumbusas kandi honi no tereba so okubajweka ahibarara na nafaka isente zo kubarebera ebyo byabura okete ko mbushwere obo bushwere nubwo bwa haram hati twabara yo patemwe ebirungi ebiryo mu polygamy ni byinji konko mudakika nkibiri njiriza mbigambe one 2 minutes akuba yo ni byinji kuba abantu bamwe bagirango na polygamy bagireba bone barebera on negative side yo kwenda kureba karunja uruhanga takasho takataho kintu kitari mukarunja ebintu uruhanga byakutereze birunje kuba birumu nibyo bikubane bisinga yo bwinje rebe bumweshe kati umutesi yaruganda embera zawe nko mucyara fihaya mucyara tokabasa mushijira mamande tumande namnonga yabaye namane noza kufa no kireba that is one icyakabi stability ubusiramu n'ubutushomesa gakantu nako nukarunje munonga abacyara tukaraba shemesa konka umucyara yakuteganisa emicwe kanga kuterera karibu umucyara yabo okujuma umucyara atakwenda umucyara nuko yomana morofa niwe wonkonkono muka amarida cikitana takigwireho kandi ukukunda umucyara wawo muteho umucyara wakabe aho naza kuterera abo kubatu wafuna option na manyangu na maranga konko na karaba hedra chikes ati yazowana mbibiri yakubyamo no kireshe kato nakwisha nayiruka na mangu abacyara bakutera bashijo mugongo na manyangu yankora nkamutero mugongo ni yirukanje that is one ejonga yakabi kwijana ikorakorana shikata wanyendo yikirizo ubusiramu ubu niyo dini mbwenu tutwesima kuba basiramu ibi bintu byo rasula kabugamba ishaneza kushika utareba bacyara kuba bingi ganuga cyari mabaga bata ne dini yariya kanosha ne kigamba wabire buriyaka abakazoshange ntachi 10 bari aha turiyo ntuza hatunore Uganda ko barize kubara bagira ngo abacyara ne bingi 10 million igikiri nambenje ishaneza kushika abacyara kuba mara umuntu ayine kutwara abacyara mushanga I'm telling you this hatshika tawa twapikinga home umwe abana baza kuzaye azamanya in reality it is ntakukire na kirimi a WhatsApp ntureba ati abakazi nibegambira ko yenyine n'abagaye bajanti bashisha mu mutsa abanoya batekaho na program uri ashashure sente nangwa abamwe no hurana jiranga abakantaza abakaza bari yo mufumbo mutwikirize nito tu bosanga no woto nyiga guma ekimukikirize n'abacyara numuza kuba namigashe ndijo namigashe minji economic resources n'ibindi n'imigisha baraka ine hawa omushijo bwakushwero mu kika yakukunda konke kika cyanyu kine bikirumu hata kitambura hahandi either kika cyanyu ne cyoro akitambura hahandi agom cyabagiga warabo mugigo kuyayamba po okuyata okuyisha mu family yes so ebintu ebi ntubyanga bwo bufuhi niyo problem ningo utabanza kuteka ebirungi nibyo byinji obuke nibwo buntu kandi obukubasa kuhandorinjibwa waboshomire uriyo mucyaro musiramu ningo uriyo mucyara we naryokwe ukamanya nti
ugashagiza ki ukakironda amazima ukashanga kitaro kandi ukareba ko nakuba nkwataganise na hawa turi yamushije witongo ndukuterera akasimuntu yijaho ntijaho no uror contented none mango amaraya tiyaza kuturetera burwiri so ninga abana ukiboye nayo mwana omwe ori ayina abana batano baba mukago muka ohuro ine that oine vibejo y'abana so ombwiro bwinje kikuru kitukushaba abashira bitu numugenda mututeka aho wikizoke tucemere konka mugume muhakiri kuba no wantasyo mu kintu cy'isya nini nyenda kamfati kandi tinkuza kujiho wamawe kubokanya hayo kare kasigaye kitanda oine kugira kira kuwambe beza okanyere kangu tuwashwe butankunda because abinja bakazi hawa nico kikutahama wakurangushe yashwe ojata yotinkira kinkumanisa kandi kikuba kitashikire aha bwenki abashija tuba kutatayimu yo kutukonsoringa abashonge yinsya eyibaza kututasyamo oshanga wakutandika kugabana orumwe batuvuga speed amare wikatariyo ngo bamanya yatasi ngo muraje akajanja tiyaza bashera ayana yereza katwaro akashana kazari kashanje amazima nukagosheje numutuvuga speed numutuvuga speed kuba muri yo nutawo polygamy kaza bumwe tuteganisa mentally na psychologically mwantu antushaba bashija bitu mwamwahikize alevejo waye pemera mu buri kimwe ko kutwacishoma sa wabakine konko mukazi wawe mukuru muhe mukagapu ekintu kimutasiye mumporampora okipinga kitinisa cheka yawe oreke kungamburo wakiba wa mugore kore byokwe donde bigambe byokwe nanyonsigire bigambe byito abo kuba bamwe no kuri abakazi nibagira nti mbwe nyowe namba kuba nti namba tukuba muresire abamwe ba namba 2 namba biki nana amanyangu go mukuru tine cyo kumanyisa hati bamnagire so oshange obundi nibamuremera hoba so nko wagira buri omwe amanye namba uzane namba yawe kashati omukazi omuto bakureta no kimanya hari yo mukuru wayibire mesimu yanje wanterire atandi kandi kibanye cyo atarakushangiremo hati bakitungiroko hati niwoyebwa kumanya ngo niwe wo akukunzire ninye muhikizaho wene bintu ebi no kwane bitinisa no kwa iwazane namba yawe barakora kukunda oba yakushereka nkahi mu mugumokwe okay barakallahu fikum Sheikh Adana nikshabote yakagamo kawa kamhero atendere program barakallahu fikum tukendera program nimbate rumuranga ngwa ibitwashomesa mu bugendereho abashije mwena takabas atine buryo abacyara bakurengo muri yomwe otakabetaho tumanye ngo al asl no mushija kuba oine omucyara wawe omwe konka wawe warengizeho geza hote ho buringaniza kamuhera abacyara abaryo mbashija oine mushija wawe bineyo mukwatanise mukundane manye ngo enseji by the way no shangano ye ntwehendera bushayino kandi wakukitungira munejana wallahi alhamdu so mumanye ngo rero twashomezaho niteka nericyakabi mununga kujerega korahakanisa kureba kubi naingo kugamba kubi ahiteka anil ayat aya yona Allah jalla jalaluhu yicireza nagumandi Imam Adam Abbas kandi bendezo bugaji okay barakallahu fikum nano wanje program itu niko yagendete ni byinji mononge bikwatena nation ngeji konka inshallah taala Allah subhanahu wa taala ko aricirize ntuza kuba kandi ntugaruka atongerere mbwe ndiyo natubimare yo kurungi munonga inshallah taala handazgana hawa sali musa kana nyine mu Sheikh Adam Abbas Imam Masjid Uthman omurka ko muyenga hamwe na director wa Pedico Shamira Umutesi owe turi kureba nshonga ya polygamy ningashe okutasya abakaze abari kurengo muri omwe twaza kubendeza okurera kurongi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh